je prvi Final Four Vardara? Dobro, ja mislim da smo i mi osjetili, svi vidjeli da zadnjih mjesec dana smo stvarno u jednoj dobroj formi, u dobrom ritmu i to smo dokazali u Brestu na Seha lige protiv Vesprema, pa u Flensburgu i mene ovaj rezultat malo u Flensburgu me nervirao zato što smo mogli bolje puno da završimo, a tako se završilo kako se završilo. A ovaj rezultat od 2 razlike, to je jako malo, to može u 2-3 minute ako ne igraš dobro da se stiže. Tako da to su bili svjesni svi igrači i ja sam jako sretan što ja mislim da svaki igrač je razmišljao tako da znao je da će biti jako teško ova današnja pobjeda i raduje me što skoro svi igrači su u ove 2 utakmice dali svoj maksimum, jer možda danas igrao Čupić manje, a u Flensburgu igrao 60 minuta, tako da ja mislim da svaki igrač dao jako puno za ovu pobjedu da prođemo u Final Four. Vaše kolege sa druge strane imali su samo nekoliko odbrana za razlike od vas koji ste bili odlični. Da li smatrate da je to odlučilo danas utakmicu? Moguće i to, a na primjer u drugom poluvremenu nisam imao toliko odbrana, a onda je povukla ekipa, tako da stvarno kažem da je pozitivno je bilo da uvijek kad je bilo teško, ako na golu nisam branio kao što u prvom poluvremenu, igrači su još malo dali više, tako da tako smo uspjeli nekako da držimo tu razliku i da povećavamo do kraja utakmice. Sad, kakve su želje od Final Foura? Želje da stignemo tamo i da se smjestimo u hotel, da dobijemo protivnika i da vidimo protiv koga treba da igramo i da se borimo do kraja. Favoriti nismo, to znamo, a treba da uživamo i da se borimo do kraja, da stvarno ako treba, ne znam ko će proći, da li Pariz, da li Barca, Kiel ili Vesprem ili Montpellier, protiv bilo koga da igramo i treba da nas dobije neko, onda treba dobro da se oznoji da nas dobije. Da se borimo i da ne kažu poslije da došao Vardar i sretni su što su stigli na Final Foura, ovdje su kao sa belom zastavom stigli. Hvala, čestitam.